Bring back the love you get for your country. The Mobibia Kwaba Eba FPNTV official. Emra Associated a good deal Akinsi Ebremu. Trending sports stories are in Yana a year a tier for. A Kamaya said Black Stars, Ghana football. Akone Chikakra. Ntiene yebeka Black Stars, Ghana football, the GFA. Yaman Penny, His Excellency John Dramani Mahama Akasa. NSA boss Yaw Ampofo so Edin Komo. Black Queens omu victory a omu kodi nkunim ewo Morocco the WAFCON no so omu guswa eji omani omu akopie Kwame Nkrumah museum ya de ho pictures ni videos nya ebebremu afi so nana Yaw Apenkra ya Kotoko chairman onu so Edin Komo. Yebeko House of Folk so asye the Gaman Chair Cup Ebaso 17th August. Gaman Chair Cup Ebaso 17th August and also ye the NSEM ebebremu. Afi so Junior Manuel Agogo. Say me kan wa hu baby ewo. Eneni mfiensia pepepe a Junior Agogo Efrim. Ya de no stories ebeba. Ghana fo mebre so kai no. We ene nsem pi ana me Oppong ageni Boateng me de ebremu. We a sports salad. Sports salad. Mr. Seven subscribing to our YouTube and Facebook channels now. Mr. Seven subscribe. Okoha na type FPNTV official. YouTube, Facebook, FPNTV official. O type ya, like it, share, na comment. Bring back the love from Akwabwa. Enka na ye kan agudie mu nsem ana Ghana ye koye nimpa ba se se na kama koye se ye de talia na wai dem potin pantina ama se ye Black Stars, Black Queens, Black Satellites ye kwa intimi koye nim enema bi wo ha the GFA ene ni nkrofo enye ni yana yebedi ho nkomo mebre. Bring back the love. Yes, our pre-season ntima yentwa ye ho ye ba ye be hye nkomo na ase. Okay, story number 1. Yeshe enkomona si anaye de His Excellency John Dramani Mahama na MC Emano eko WAFCON 2025 eko bo Muhammadin enya bronze medal no. Omode be kire His Excellency John Dramani Mahama. John Mahama so ayeden abo mabaso yie. Asa kan kranse nhyam a kire wo say answer na on free office no na yemai the Black Queens akwaje gold medal. They say John Dramani Mahama ese ope gold medal every ye Black Queens for no because wetima ko AFCON
na watimi akwaje bronze medal abrɛ dia dia hwehwɛ gold nti wa motivate wo say coming next year 2026 the World Cup FIFA World Cup man dia no man nko bo mo homodin no mo ntimi nje gold medal embre Ghana ene ono John Dramani Mahama. Ye movie on and story number 2. Say Black Queens omo je omani ye pa bronze medal omo kwaje ba Ghana no obia ni age sports minister ebo omabaso GFA ebo omabaso Ghana fo mebre ebo omabaso president ebo omabaso we na omo ko PM wo Kwame Nkrumah museum omo ko hwe niema asisi ewo Kwame Nkrumah museum girls ni bi wo ha omo free amanone omo first time kra ni a omo yeden omo ba Ghana intina omo ko sra the president omo ko presidency na je so omo ko back to Kwame Nkrumah museum ekohwe eniema ekoso the first president of Ghana na je so omo ko na so ye oso kohwe eniema ekoso nti pictures ni bi na etwegu ewo FPNTV officials FPNTV official omu dru Kwame Nkrumah museum wono eniema omo kohwehwe any pictures omu twae na no bi na yede ato ye screen so say musum be ahwefo mo be hwe na mahu de ekoso man afem ye movie on na ye ko yaw ampofu Ankara on na ye NSA boss National Sports Authority on na da no ye ka boss a oda National Sports Authority a yaw ampofu Ankara na openi ade nsem mebre atudwa ne nsem a ode atudwa ne se Oppong say by way be yen started the Ghana Premier League no na Baba Yara Sports Stadium Baba Yara Sports Stadium no oma renovate once and for all kame akoye say always biya no every 2 years biya no ye stadiums ewo oman nim no ye renovate we na boss out that stadiums enimu nya se ka say no when we say every 2 years biya renovation ekoso enti Baba Yara Sports Stadium de omo nsa ekwo once and for all omo ya omo nkoye Baba Yara Sports Stadium biem omo ye no ma ye ni ye because Baba Kumasi Asante Kotoko any bibie any Gold Stars enche omo start omo CAF Confederation any CAF Champions League no na CAF e no omo improve Baba Yara Sports Stadium omo approve Accra Sports Stadium say e ho ne be home venues ema these two Ghana Premier League clubs no emu na Kumasi Asante Kotoko any bibi any Gold Stars etro ekoma NSA boss yaw ampofu Ankara say ye hwe the cost involved say ye be always be an ye be ba Accra abebo ye CAF Confederation any CAF Champions League na e be cost is kamebre enti say omo be ya omo nye Baba Yara Sports Stadium no say de betimi ayeden omo sikasem ebesen ebekofom eno na yaw ampofu Ankara eso adabetu bia say we be yen started the Ghana Premier League ni de na Baba Yara Sports Stadium omati omo nsa e de afiri ho nti we asem de because NSA boss honorable na yaw ampofu Ankara eba ebehia otumfo ose tutunu we na ye eniema pia ere omudi hu komo ema otumfo kra e ka se nikro Ashanti region there omo wo minerals mebri enti one mining sectors for na ebe kasa so mbetimi aboa aye Baba Yara Sports Stadium amaye ya that's why I share FPNTV official on YouTube and Facebook. Your story etosu biem Nations FC. Ye can last season teams ebo mo modern pa ewo Ghana Premier League mu na ye Nations FC. Na omu CEO your friend Kennedy Boateng ansa
Kennedy Boateng ansa ana edi nkomo ne nkomo didie mu a teams bebre epe Razak Simpson so okay Razak Simpson a defender Ghana matches a boy qualifies no odi akutini yie pa obone homodin enum na teams from Amanone any local teams ni bi epe Razak Simpson ana Kennedy Boateng ansa eka se Razak Simpson de oye Black Star material they say no ye ka Black Stars untimi mbo defenders enja Razak Simpson enye den enfrim enti se teams no mo pen dia emba chips ebuo eda Razak Simpson ansa na local team anase local club ubenya Razak Simpson no ubetua pa enti se team bia are ready na mo pese ye negotiation ye negotiate for Razak Simpson dia oba na waboa hu yie because wenya offers mebre every Amanone ana the two giant clubs omo Ghana Premier League Kumasi Asante Kotoko any Accra has Oppong omusu nya aye appeal ese omo pe Razak Simpson enumuna the CEO of Nations FC Mr. Kennedy Boateng ansa adatu say Razak Simpson die obia obebe bia no enye cheap offer ana moeden or dey bre ne club ye moving on na ye ko Krobia Asante Kotoko Kumasi Asante Kotoko ukum apimbeba am so omukoje the Toyota Cup any the President Cup no omu duomu hu ye papa ewo kro yisu omu duomu ho enemu na the chairman of the NCA akasa chairman of the NCA Nana Akwesi Aprinkra Nana Aprinka ede atudwa say Kumasi Asante Kotoko last season home and away President Cup any bebia omushia Accra has Oppong no omu bo omu yie papa omu twa omu from home away President Cup bebia omushia Accra has Oppong bia no omu bo omu na after so the fourth tournament your friend Gaka tournament season be shase bia na omubo four nations tournament omusa be shia Accra House of Folk eno na Nana Aprinkra Akwesi Ewua chairman of the NCA eka se omushia Kotoko ewe fichire kra na omushia has ewe fichire kra na omu she omu because for the past 2 years there omunsa eda Accra House of Folk for so papa ye baby omo be fa bia se has ekodi eduro kra na omu hia mu a omo be hye omo we ni ensem a the NCA chairman Nana Aprinkra Akwesi Ewua editu dwa abra omo busa ne se four tournaments the Gaka top 4 enche bia na eba so musa ni Accra House of Folk esa be hia enum no se has omu okohia omu kra ewotokro mu a omu beje omu bro moving on yemfa yeni yaka Kumasi Asante Kotoko awie no yemfa yeni enkyere Accra House of Folk on the 17th of August 2025 every year bia omu bo tournament ye freno Bese Manche Homoho Charity Cup eno na afin omusa bebo data omodebo 17th August omone Accra House of Lions eno nti House Derby enumu na House edi abetu dwa say last season anko yie omantima anje trophy bia na de no omani esada so President Cup eno so Kotokofo ebe hye omo enti omo de omo last nya ekogu Bese Manche Homo Charity Cup no enti se Accra Lions omo kodi Gary Botokra na omo Accra House of Folk omo are ready say omo ebe hye Accra Lions age omo trophy no na trophy no so omo design for fair within the week no omo de trophy no ebe tu dwa ema
media for so ekohu ebusa emu nsem ekire afenunu mienu enum na Accra House of Folk head coach Didi Dramani say oh nani agiye pa se cap we on the house ebebo na owa reshimu say yambo ball no yie yambo tournament ni yie no na ono etimi age trophy no ugusua ehwe FPNTV official YouTube ni Facebook FPNTV mesraw ayana wa like wa comment we are share na afoforo so enye bi enhwe. Our last story for the day Ghana ni abrantie Black Star player Junior Manuel Agogo wa obekai legend we bia no na oye striker no obogos yie papa edma Ghana na 6 years ago and onya ni baby koi na enne ye 6 years pepe na Ghana fo bi akai no time no o goals no Ghana fo bi edi nkomo o makai no a kire se Junior Manuel Agogo ye ka strikers a Ghana obo ne humodin ye papa mekai kan 2008 per strikers ana tse omo ma Ghana ekọ omanimu a una wuntimi enyi Junior Manuel Agogo enene ni 6 years pepe a ofrim nti Ghana ne ewiase nyia kai no aha ana brebe makwan ma ye de sports news no ebesi be sure so be subscribe to our YouTube and Facebook channels o subscribe here like ja comment na share na afoforo so enye bi nhwe me production team led by Prof and afi so Isaiah 1 ene mia minuaba Madam Pat midin the Oppong Boateng makram